Kasam kabashis pa saphusan, kasam yero kajong David. Ngan pendan burom yami ublay jonga kus iem. Pat ngan kerku ya ke kerteng jome junom. Halakas ngan kerku yami. Pat ngan yero ya ke kerteng jome junom. Uba kraw long utrai, pat uba de yero pat kajing kraw jongu kabam la yetshu. Kawai kapateng benriu kan yero ya ki kam jome hakawai pat. Bat kan penbena ye kijing le badan bor jome. Syapang kijing kraw badan burom, kijing long burom jome. Bat syapang ki kam ki bapala jome ngan berkat. Tegi briu kin keren ya ka bor kijing le ba iting jome. Ngaru ngan penbena ya kijing kraw jome. Kin keren ya kijing penken mau, kijing pha ka ba kraw jome. Bat kin ruai ya ka hok jome. Utrai wa ai berwadap kijing susnei. Uba tut ya kejing bitar, bat uba kraw kejing isnei. Utrai uba bahaya baro, bat kejing isnei bajem jongu ki halor kejing le jongu baro. Kejing le jongme baro atrai kin aingu yame, bat hiruho jongme kin kirhu yame. Kin keren ya ka burom ka hima jongme, bat kin yalap ya ka bor jongme. Ya ka ban penbena hau kun menriu ya kejing le badan bor jongme, bat ya ka burom kejing kraw ka hima jongme. Kahima jome kalong kahima bom jukut. Pat kajing sinsyar jome kane pateng la pateng benrio. Utrai ukershan yagi bakelon baro. Baru kentio yagi balapenpo baro. Kikmat baro kikmi hame. Time ai haki ya kajing pam jongki halaka ayom. Me pli yalaka kti. Bat me penhun ya kajing kwa jongki ba im baro. Utrai wahok halakilinti baro. Baru ba ai ha baro kijing le jongu. Utrai ulong hajan kita baro ki bakhat kerpat hau. Kita baro ken ki bakhat kerpat yu haka bashisha. Un pendap ki jing kwa jong ki basyepti yu un sngew ya ki jing lenyar jong kiru. Padon penim ya ki. Utrai uri kendong ya ki ba iet yu baro. Henra ya ki baman baro un penjotno. Kasentur jong akan keren ya ki jing ro utrai. Pat ka do baro to ken kerku ya ke kerteng ka bakhu jong junom.